bako school efin na eko esanse omusika bi ohwa atia kama wasa aban de ma omo a ebesi na omfa ma omo sa strike Ghana Education Service illegal chese enimra kwan so eni nyina so se bad se teacher for strike ye adwuma de chede se na bako school a enya ade a obi a be che na ade anope ye behwese betimi ne mpanimfo adi ho nkomo a over the weekend samote ya say pintim because so mankasim atitutuo eba mu ema ebinim kura ahwere omonkwa daily graphic dey atudwa na o say mankasim shooting please pick up 5 sansami ewo daily graphic ne enim ha yes afi year of return ye nuanu adada amukotena amomba ye fa omonkwa amukotena mama bi so dada no emo san abafie nti dodo na banana okromampani ka se yanyi binimu ntum ne yema mo passport se mo baba ye Ghana for ne sa wo hwe front page of Daily Statesman or visitors rush for visas as year of return attracts huge swell of interest in Ghana. I hope so mo ba umbetimi atena. I hope so mo ban so mo ne ye befra no mo hu so mo nuanem ne yampa na nyese brofo kakra mo akwatinti ombe memam mo ho so se so mo no makwa aba yen yedi ekui wo hadada ye yi adwuma ye to ebibidi tismaba mo mra na boko na mo mra sa anuanom aha ana jaje make me boa no kre yes yes ba na bia wa say ay country obesia na no munsua ne yie what kind a dilemma of a ghost you find very interesting themes about enipa omutu kwan no mo san ba be fra emusa no eto da ya na wan hwe wantimi adjust ya ya na the one we be make choice Saudi man na fine na ba ko bisa ha ye wo ya mamre wo ha ye wo se yesi niema ti just say more orientation pa any debriefing ya papa yes ha travel your day ti ka de ba consummation kwan so won ba ni say omdom nimtie enso be boayen na wo musika so membibi nyuma na momo be ya de so amayen yeah and ya bunya pa na fe ni ma bi makosuasua elsa nem fatare mo mfa me frafra ya di these are all things that we need to check did you say year of return dia na bia no bia na check your background you say pa Hawker suffers asthma attack in brawl with AMA city guards overseas goods. We if you move be a nasare me a nasaye AMA guards kwa mode adwadifo ene Hawkers war Accra Central District area honum tonton ne ma na efaso enti waye wa say Amnesty International fights sexual harassment in universities is also on the front page of the New Crusading Guide. The finder said let's eat what we grow to motivate farmers and support the development of the local food industry. Mampeni said ye duanu yenni na yampa esan say ye gya de ye di na ye kodi di amamanfo de ensunti na yare bi wo ho akura na nka aka na eni ha se sia be pie ha se jata onwura owenam ti sia nsusu ye kodi brofo aduane na ye nya brofo yare na ye wu abrofo wuo ye sia brofo si ye mento so o mampeni say na yere nua ayima no also di local rice nkwa ye de ye sha se di e kra che eye se na anu ya mu asem ba e di dada nti mampeni se wo di nti ye nyina mo na mu ndi bi dada no mo ni achi na mu nkodi bi sa mo no de ye kwenkwen a de pa but ke Ghana nuane ahodi wo mu yeah wo aprapransa bibi ti se akaw yeah bibi ti se ba evi ban championship wo ni bilengazo Bilengazo. Minim. Uni bilengazo. Ba minim abancha pesi. So uni bilengazo. Abancha pesi no eye papa. Yeah, the program will happen. Your health no near my womb. Among the things that will be zinc. Zinc no so ehia mani pa dua. Na eye den woni padua mu de just apomudin for the best. Eye pa. Na se wonnoa na etimi your banchi bi ho etimi say puna no. Ye fe no ampenchine wo kobra hafo ho aye mfiamfia nkete wonno a eno ehia kura se obeyi aba na esem no oye ya to de nchine gumu a na se wo de bongu mu a hey
And I say, the bancha bomb, but the rope. And I wonders, and one of young Mubiao. Quayaseno. Yeah. What the bombers and Quasan accident, Nera who been a what debisa. Yeah. Why changing Kutunase? Into Yanadi, a fakutuno Quasa. Sir. And now no be dear won't say a tasso with me tragota. To say, Jubilee oil, no, no, tragota rabbit. Said, ye try dear man if you could have ever tried. The informer says Akufo-Addo squats over corruption as Afro Barometer puts police in comfortable lead. Self-medication is dangerous. It's also on the front page of the informer. And then breast squeezing part of package. Now no more to say as the police in Ibi. Wakwako so or baby nufum. Oba no kokan ya o say ai they say e kan modwuma ho so mo kom mountain so a mo check car o papers nye no. Na ye check mu amoso me breast worthy. You check road worthy, no? And you check breast worthy so screen. Na yes so obaba ko teje so kan wase bi kra mi wi aba so. Na me say police ni kro na o yes no. IGP nya de obeso so kra he would deal with him. And you know no breast worthy. Togbe Afede kept away from National Farmers' Day at home, paying ultimate price over stance on referendum. Said Tisapa, and you say, cry. Yenua Abujina Po na no metese say wakonya accident. Ne car no asai pa. Fortunately, no am say we mpra na so me sure say obekọ hospital. Because we mpra kra obekọ hospital ntiabu utiri nkwa kafra so. Another legacy of Nkrumah in ruins as Central Destitute Infirmary appeals for support. And so Ewaha, at the front page of the Insight. And then a Daily Searchlight says that Ghana saves $480 million. And follow my example, eat local rice, Akufo-Addo to Ghanaians. Makasa ye campaign a ye day for local rice, no. Ya yem balance ne kakra. Enkoye se ye kuntia foreign rice bebree because madwen is say brad na yen dua mu no bebree no omo tonton foreign rice omo na na eboa yen nti ye koye ne sa jama omo ya jama mo ye nipa bonefo mamofo no mo de omo no mpo ma ni ya da bi nse na wo say ekoye efrafra we wo ho ancient and modern, Old Testament, New Testament, foreign, local ye ka kan nyina bom sa black and white. Na ye diko so bi pe we na yes and yes I we abekwa ko yes an na wo mo no mo nyini pe papa enso bra na kom de ye no mo e wo se no mo nyam mfa so de ba enso so obi wo hwa ye passion for business na ko yes ko kra nyama free Thailand bra obebre wo ba port ba be yi mfifra obe sam disika ye beje wan sana ko yi na bi sei enye adwuma keto o ndi so obi atimi aye sa de na ba be si na omo so mabo o man no bi nti moma yeni nkomo ne yiye but ye be di local rice ye be di we so na dey affairs ye different ni na so business what is say akwai say sika yetwa sika dada na wo ho no ye defo froba na no chese ye to dada na twene ye ne kakra sa dada na fi system nti ne sa ne be school kra ye koi ye wo site to ho ye international ho preparatory ho school bi ho a ba ko pe na wo Ghana han so ye international no de mo ankasa asem but mo so we bia ho nti ye ne sa ebeboa 4 killed in shooting spree at Central Region, 2 cops caged. Front page of the publisher. Angry customers storm Zoe Embassy over locked up cash. Omasa yako hobiem. If you saw musika no, omosa enkai. Papa bi asem osina na jump on one kind of hobiem. Ofona sa kan hobiem. Sika asem me I say ya temu din wo hododo. Eja disturbing. Minimum bi a sika koka baby a now no yes almost on be man saying 20,000 oko invest 1 million. Can you imagine? Hey who they say receive and we receive one from my dear mama. And then the question was bisa say me gina he me dem hu say receiver ne nsa kan sika na e wo kanu mo so de betua
Why na or the receiver no ama ye hunu say ebra no sika na e wo kam no watimi age na dodo sei na aba ne nsam na wotua sei then the better said the receiver ekura no ontua money favorites no betua. I mean these are all things I was say yehwe nti no aja and asem ya mpesa meka na mpesa me twa so na meka enko ba akwa we top no so and say Oba Penny Chief Justice okona ahomegye mu her ladyship Justice Sophia AB Akufo abena say abena ni okona ahomegye mu na emra no kire se okona ahomegye mu a e wo se yi mpa from an be Chief Justice Article 144 of the Constitution no e kire kwan e fa so yi Chief Justice o se omampani no enye me mitika me gina hai enye media for enye serial callers enye politicians omampani e na constitution na mani tumi se obeyi Chief Justice kwan obefa so obeyi Chief Justice no se on the Council of State ebedwene ho na wayi sa nipa kro no wi a odina kwa koma parliament na parliament ahwehwe ni mu na so mogi ne tumu a awa be Chief Justice eno a no kwan e fa so yi Chief Justice tie enti omampani so a o Ghana sese no eye na na adoda nkwa Akufo-Addo ti onu obeyi no wo yi no a one ne na pamfo afutufo adwene ho de akoma parliament obeyi no so ampa meje omampani di pa sa obetimi ayi Chief Justice a obeboa ye nyina megidi ni entine se kwabna omo wo ho omotimi omo qualify so omo Chief Justice nyina no ya so omo ahwe ehun se omo se omo fata omo wonimdie ene ntine omo ti Supreme Court ho no ena ya nkofa omo se wonam abontian ya say hey bra be Chief Justice in fact answer na obeba Supreme Court ho kra no ye ma parliament edoso wansa enti no there is no doubt to say nipa ebeyi wo mo no de ebeyi no obeye nipa wonse no mfata no obeye nipa boni ni enti omo mo ni na de qualify no o qualify de ma meje omampani Akufo-Addo dipa so obetimi ayi nipa wapa ne se omampani na nkasa no oye lawyer and we di lawyer na cha enti I put it to you there minim say and amampani mfo mo ba ya no mo ye lawyer fo ni nyina no ono nko a da mu fu a kire say ono no lawyer na na oye no okọ court ekoje ne lawyer owo ni chamber ho enti onim adwuma no mu nimu ase ni mfimfi ne soro nyina na sa judge fo ni nyina so akọ omanim akọ practice da enti onim wo mo enti omampani we de kwan no kete kra na me kra de megidi se we obete ne te no kwasam se emu bi no kra ho a nye se ya no na entimi nka se man ke kra yinim dada enye we so asem bi ho a wunim enso so ye ma o kwan se beka ye se akokọ bere ye wo hoyi wonim adekye enso otie onina asem nti yenim dada sa nipa na yesusu se obeba no so no beba mpa oye so your bow or your bemo, we see you so your bema de enso so ja. Because so your bow, so your bemo. So you got your letter now nimni pa crowd, dear sir or madam. As a unim dia entino megidi pa. There's no doubt about that. Say, omampani di obey you so no. Yesu say parliament beginatum. In fact, parliament aginatum pen. And intino obey Supreme Court judge no. And na ye ba be Chief Justice no. Until there's no doubt about it. The young betimi aye de aboa Chief Justice ne say oba ye be support no lawyer for mo de ne say mo na mo ye the officers of the court mo bua say attending to because no kwasem ne say Chief Justice no no be bua asem nyina e na nyo no be kire say yemfo obi ntuma na me yemfo obi ntum nti ense say koyo ade koyo say the Chief Justice no na ye nyi ajama no ono de na adwuma ne say constitution de man say ono ye the head of the judiciary na adwuma bia wo ye ne say court no ono na ohwe na ya appoint judges no kwan ya faswa ya appoint wo mo do say ye bedi asem a panel of judges Chief Justice na adwuma ba ko a wo ye no as also head of judiciary no ohwe say ya tem asem no so be koso na Chief Justice a wo ba no na mesre say niema ye bi no e pese ye hu bi no ene say
said ya no ye di asem na ye se konya no ka ye mfitem kakra na contentem kakra na no pani ye hwe Al Jazeera omo so mo complain say nsem ya na contem tie de ne yemmom ja kakra Chief Justice awakona homaji ma de ba ko na oye ne say okọ apro okọ no hunu say bi adan a yesi no ense na mfata judge na ewo ho na wo se yentum adan a yesisi Emma Court no nye Chief Justice adwuma ne so osisi adan eye judicial service indeed eye assembly no adwuma ene nti no megidi Chief Justice a obe ono so bebo omugya sade ni nua ba bo omugya no na munsisi adan a efe kunwa nsisim kama babia judge beba obetena obenye babia atena judge chamber kama ye mpese ye beti bi dase ye se judge bi aba na ye de ne call baabi na sabi baby obegu nsuo kura onya agye so kɔ ogu nsuo gu pail mu mo si ebi asida me mpeme ho asɛm nti me mbɔ kuro di enso so ebi asida ye mpese ye beti saa asɛm oka pail obi nti ase kuraba ene brofu ka se fenti ye mpese ye beti bi da ye mpese ye beti bi da se court aba onipa ba ho munye ba bi nyoso tiji so mo kwadwo nso abedua se te se ne ye no kuku affairs bra na kuku affairs wo ho no na yukwa na kwadwo nso abekọ ne ye se yato ye yimu tefi na ye sinimu na ya bi ye mpesa ena na wo na etwa court no nso so ene etwa court no na etwa ye ne Ghana Health Service for them oh enti yi di omoti bi hwia ye papa ndiye nyina ye be ne mwa afei judicial service adwumayefo de asema no se menka nche Chief Justice awoba se omo adwuma no ya no muntimi nkasa bebree saa enti omusika na ate aka mu no mfama wo mo my lord oba no ahwehwa mo na afei so akatua no so enkosoro kakra mo adwuma no emu odene kakra eno so maka na hwan kura bim na akasa se menka nche Chief Justice awoba no afei ye benya kura mpa nka anano pay amigina hey say wo se be court na se court maso a ene ya improve technology na nke bi kura manya test bi se court no ma nemum situation abekọ court na abekọ koduru ho na yetimi ka kire wo se button na my lord ma che se wo ma what in the Ghana here yes oh my edi localized oh no enye fekra say judge be ko liver yenim na wo fa bag so a wo ho ne ma saa kudu court wi a say na ka kire say my lord ko live there be me gidi say Chief Justice a oba no be hwe say reforms beba na bibia ye kama be ye kura nka yedi asema metimi ehu say asema ye kodie me de no 10 o'clock 12 o'clock ni we say nyese ko transe anopa ko be say 1 na ho hyehyew na eno so emwa afei ye benya judge for dodo enso so do so eboa na no me consuatre judicial service for esma en say yenkoye outreach na ye koy na asem ba ko mo kan no ye hwe o mo dan no me pesenka ye nyina yenko chebi ni yenko hwe chebi court Kwamra chebi court oh my goodness efe ankasa must down not to say complex no district court room circuit court room and a high court so mo painting a kama kunya sisim kama oh FSA enti assembly for DC for nyina na no pay munya na moye munko chebi na munko hede nya sa so amonsoma obi na onko chebi nko twitwa mfoninim na na munsi bi sa omukrom na enye fema ye enti o motumi esi de se de chebi de na tie kura na o betumi esi o mahoode so de a ebe fata otemu afo hwe tike wonu se na meja kwani abedie court ya na court ba ko o KMA baby omo impande case no na no ho no hey I want so ta na judge na ise no gina o na say trofo so ise okay obi so say Chief Justice na oba no onhwe na nipa dodo na nko law school no so hia okay ono so obi e ka na ehia no wa wo so person o ka bi no so no wo so betumi de aba ene Sandra Ofusu our Accra Technical University or birthday ne. Okay, is your birthday today? All right, okay. Afemi ankasa mi nua na si edu our Judicial Service Communication Directorate and na your birthday. Is it your wife's birthday? Okay, all right.
and ye na ye me masse ye friend no Rebecca Asantewa Asiedu Rebecca Asantewa Asiedu when you kunupa ni kunu ho dwo wo ye teatea kama na funsha oh flat tummy na Asiedu, oh come on, the guy is gentleman o shata ade da ne ho ne nine chacha ne nine oh come on, he's a nice person tika hwe no anyu bi kasetia me mo bi adi wa ye funa sam na kan ye me mo bi adi wa because ba ku bi hu ye no hu Nana Siedu of Judicial Service Communication Directorate is your wife's birthday. Mrs. Rebecca Asantewa Siedu, we are Diagnostic Center East Legon. That's it. Cobra, Tige, Mary, where we are? Liverpool, that's so share. Yes, Shako, Shanan, yes, Shako. A man for your hins so a fahu cry. And maybe Uncle Ya maybe no brufui. Moto was an uncle for Akosham trap and there be proof we are almost Chelsea. And I'm more than a doom, so I know doom. Homuko, you're going to win Yanika. And also, say, men yet to say, Coach be a no, who you know say, who can sound some women. And Nano so Anthony Joshua, also so a boat. I want to so get title no go do the chromo any gene bro no yeah no say Joshua so any abrea ono so training no yes na fight na fe me ji so eno anu nti to asoma ye me da setike na won say de bia no pay buy to me da be kakra bi to o say de be ya ohu ade ba kwa me ya Ghana ha ne say you call strike. I'm coming say ya dosodo. Na ko ba kwa strike once we take once and teacher for. Yeah. A teacher for. They be a fee be a teacher for call strike. It be say in penifo na e wo hwa ye de tumi na ma mo say teacher ni so ne de podwe bi no mo fa ma no. E de ne si okwan. Teacher ni so de podwe kakra bi na say de ma no. Mo fa ma no. O call striker mo say illegal. Kwabra no me kan se bi minim se nyen so meka na no me teacher for na mfu bi sha bi say mo sakre ba so no mo se ba so na me se nti se e ba so e kire say ene se ye mba no be fio ene o se se chede a na me se oh me kra nka afi me benti ni oba no me tete ma dia sa nti no but I don't mean it legal na hu hia do mu hia ne say we na se de ma omo ye fa ma omo we ya director general wo je wakatua da bia we are director general ojo akatua we are deputy ojo akatua na ehia unyina na de ka wo ma na na teacher ndi on farmer no you say director general no anya wo ye gifri sro wahu ha adwen ai nwiro mo kakra essence wo mo so ka ho bi no man ko nanim yes wo mo se bi edu ba bia na ma bi o mo ye nya de na so no yetumi nka de bia se teacher for afi bia ko strike aden enye how enye so me I maintain so mampani ko strike da deputy men peace won cost strike ministers in cost strike DCs in cost strike cause emuye director for cost strike emuye okapim de emuye emujo o se emujo na mo de mo je ne da bia no so ne de podwe no won kwa de ne so so podwe ketekete bia ndo ma no so no mo fa ma no ne bufu na so cost strike so a mo say illegal you are one yanko again you are one for the last time very very you are one pa no me that say yeah ka se boy de brama no pay e wa de Nsroma so de UTV so e wo enkran ha abeka jan hye house na ye ka mo se ka se boy de bramu nyima ko bi ne so yasene e me de ka se bo no e ba na de di kan e di so chocolate drink and then the coffee drink di so abama se ahode ye wo ne nyasem kuma kra onum ye no ya sa ne aba ho so wonimu a etibo se ne nam body de mu a ye ba ye gina odin na fe ye hitiba ni ehitiba ai diso na dwuma etumi eye no no entu so na pai why ye gove na so be free fia numbi sa wo free fia so awdu kroma pebi na nom na ebebo oye papa ye wo best point service hello so ne best assurance so nyina ebo me sikasam ene ye mbambo ho nsam atumi agina ye wo special drink ne dey say be say eno a ti say adwabo bia so kwa ye special san so na special energy drink no mu a karifi ahoden na otum dia bo adwuma buronyan bonya sika na de adwuma de so nya ahoden special energy drink na say wonom san so na ye wo need fufuo se menum pe wona ase ne chirikansen kwan me ka chirikansen kwan tike di onim se de sitie pa e de ye papa
wo de boss wa kai and afi ye wo YouTube nchene se first na kan krofo minimu na bibi hye wo se ayira kora YouTube nchene da wuru manti e mankodan so adwene mu bie nti ye hye awofo nyina nkora so bia momode ase ne nsa ebetumi aka bi sanyuma koi ena nna adwo anope omoso masen e ma mede Adekye Nsroma kasebo no ebremu midin de eja kwabena afi kasebo ne mu nsam nie Ghana ya mampani na nadodan kwakufo adoda to Ghana fo nyina nim se yenni dia yankasa ye ho adwuma de edua no yenni esan se spaghetti bolognese enye Ghana fo aduane ye aduane te se akaw ya mu ya ye die eye kwenkwen na wonya belanga zopa na yetwi makuna se kita school bus na ko bi wom na samo kakra bi ebonchen a wo na wo sen no sanso na akaw akpena konkonte enuane no dos wo se yankase ye ni ya ye de se na be betumi aboa abi enya hoode no achi no so no oman no ebetumi enye sika. Government has also introduced warehouses to increase the national warehousing capacity to help address the perennial issue of post-harvest losses. Aligned to this is the establishment of the Ghana Commodity Exchange and the revamping and support of the National Buffer Stock Company, NAFCO. Together, these institutions help provide prompt access to markets, a major factor and determinant for sustaining production and interest in agriculture. The swift intervention of the two institutions, following the recent reported case of excess rice production in the Upper East region, speaks of governors' readiness to act properly to assist farmers. We must eat what we grow to motivate our farmers and support the development of the local food industry. Indeed, Rebecca, my beautiful wife, our First Lady, insists that we eat local rice at home and has made sure of this. I call on all Ghanaians to follow my example and eat local rice. Yakwa to mantem makoko boda dwumakuo no eboa ne titiro ene womo a ehwe koko yarwa hodo so no womo etete amanfo akuafo ne womo a ehwe koko yarwa hodo so amantam se ne bebetumi aboa ama akate no yarwa hodo a ese koko no betumi ahwe etususa ama koko atumi aso ewo mantam no mo de eduro bia ba friend transformer akate sa transformer akate no ofi ase wa fi twem no Ashanti region na sisi no aba Western Starter eye koko mantama ewo ye mpotema na dance e efimu aba no ene ye friend krabehwe empempi no wo ba no de begu akuafo no so a ye nya nkyerɛkyerɛ ne ntete eno na ye ne wo a wo ye nroi aka bom ene ya he ne se obema akuafo ntete na akuafo ate dwumadina ase nti saafo yi nyina within the cocoa value chain no omo ba ba te adwuma transformer kate ne eye na omo fia no omo kwa onso omo timi de akokyerɛkyerɛ akuafo ase ne se ana trimpo ne se endro na ye de ye adwuma no ewo nsunsuanso wo moa so transformer kate nso de nkyerɛkyerɛ foforo aba kyerɛ se de adro no gu afuo no so a emoa ne de wo ma no ka enkum wo amunu mu ha na mo etimi ma omo gya didie ema ade say na omo say etimi bo ase ana say etutumi twa eho kakra bakwa afuo no mu no na mo ani ni hobium na je say otoro mase koko adwuma le ye nyina no ye se obeti koko no firi esoro efom kaka soro se onya firi fom kaka soro na say kakra dudu bi abeti bia won saka na duro say transformer katene bae no aboayen ama ye koko no a first ni nya na ni ntumi enya ndodo no etuma ma koko no ekona nim kate transformer no tama na mi use bi dan na mi koko no na papo wom na ifi tama mi start use ye no papo no ne basabasa wo mu nyina koko ne flower ne so ayefe na mi start use na mi use na mi timete bia 2 bars 3 bars 1 acre no they say mi use 25 bars any 6 bars as they say am hu ni say me ne ko ma frame me say a wo mu gyina so wo mu san ati koko no nti koko no akate transformer ne de sabade a Western region for mo mo de say mo be so mu yie. Yakwa sante mantem propon kumasi mu a police for ho no de nema to nsaniani ahwese
ɛde no betumi ade afa ho ebi ɛne sɛ adwadifo ana agye pedestrian walkway bebia sɛ nipa ɛfa ɔka kwa ho abɔso afi traffic tumi bɔpe so aka bi nkobi ntumi ɛma na manfo ho ɛkyere wɔ mu ɛna fo de no to nkyɛn so nneɛma hodo a ɛma kɔ ne abedie ne nneɛma ntumi nkɔso ne bambɔ nkɔso yie ɛwɔ sentimental kupon kumase no wɔ motumi ahyehyɛ ɛde afa ho Kumasi Metropolitan Assembly and afi Ghana Police Service aka omo ho aboma obepie mu ewo Kumasi baby efra o se business district centers na omo ehwe se sesi aka kakra bi na yaba be di bronye enim se nipa bibre ebeba krum nipa ba be didwa amanfo ba be tot eniema enti emprepi de efra se walkways no eya na adwadifo ni bi ton niema ewo so wo de no to nchen so baby anse se ka gina na omo fa nipa no omo ye saa niema we emmoa ma amanfo ntimi nkom mantem eno ena omo akeka omo ho a omo sa anamo we se de be ya obi bia obeba kromu bia no yema bia oba be ye bia no ne ho betima ihe ana and Metro Security Council ye nyina ye ba krom se ye ba be assess situation a ewo krom na fe yetimi ehunu enoma ye de betoto kwam na ama bronya na eben no na nipa dodo na ebe krom no one ekwan na ebe fa so a ye betima control traffic at the same time education the eba no MTTD head eka ho na sector police commanders nso ka ho ayaba development control for kan ye ho na Kumasi Metro Guard mpani for so ka ho ye ba ne aba behwe ba bia nipa bi dane ho into trading zone na enye no ne no maka ho asem na afi yetimi ene na no for no so akasa said the bear omo free wa chineko no omo ba ombe hu kwan a ombe fa so no education no betimi run education and the enforcement no afa baby stations bi a almost person omo duplicate because stations are a work KGT there was a binum so aba anymore there's a honey na illegal loading point yakwa ko hu nam say eba no na yene urban transport for so kan in the urban transport for have taken notice in na abonti na eba ye no it has helped us ama ye hunu de ekoso nyina Kwansha for penny oda Ghana Free Zones Authority anu Ura Michael Ochirebe fi de ato enwekwa wodo nyina anim se ho kwan a abeda ho de ama omo enam African Continental Free Trade hyehyɛ no so no wo mu nsom se twe emfa mo ase na be omunwuma betumi akɔ anim omo nya dwetire modu na aboa ma musika samo so atumi agina African Continental Free Trade no adwade ekoso abibiremasi Ghana headquarters no ewo eno na kwanchefo panyi de Emma Ghana Free Zone Authority Owura Michael Ochirebe fi de ato Ghana dwumeku ahodo anim so mo fa kwanya wese so ntetro munman na aboa mo dwadie no afa ne tuma pafi no manya sika pa opanyi de se wese nyada etudwa ewo enkrabra omo ye workshop de Emma dwumeku ahodo wo Ghana ase no wase ya kwanya kase de Magana sebebo menwumanyini entisa African Continental Free Trade no eyepa African Continental Free Trade Agreement no a eba no ayuma kese eba ye kase Africa nyina be eba ko e business nti no 1.2 billion population no nyina be eba ko market ne be so ama obia na one take advantage of the market na won't be hu de wom nti ye pese free zones enterprise na no omo position of hu ye so de be ya omo betimi take advantage of the concept nti ye de eba ye say ye be church omo omo ti ase no mo bisa questions bi obeti bisa na enso ye nchechero mu no mo omo nya de obeti aye na mo nya after no fa so ya kase bonasi edifi UTV so ewo abeka janshe shepa so won kran ha ye de ekɔ na wi na ye de aseda aye ni kabia na ema this way chocolate drink and then the coffee drink best point saving saloons best assurance you too and chene need fufu special ice in shoe special drink special energy drink so masiano pe mamle kase bono bremu mi din de jakwa bram jemu amatika mana to original yeah kobran ye dan ni aba last week na me kasafa ka bia e hye wo gimpas akona no so nra me kofa ho no mayi afri ho and abobo ya na me hia ni na so o ma so mo light no enti say de bia aye kama na me kan abobo ya no ya afora be complain ama me mo so muntimi no enti a ye de ka na to o mo say abobo ya ade na anya abobo adwoa ana abobo abna
enye de mumpesa na bibia yesi ya ya mutu na ya mumpesa abna mutu nso ho adwa mutu ho enye de ni ntia wo se kwa ya mutu ya ma mo mfa se ya anom na nya kwasi num na abna anom nti bibia na ya makama mo petition ana mo petition yo makati I say abubu akua ne abubu de kaka abubu right. Teacher strike threats GES to publish legacy arrears beneficiaries yedi kan boso dada yenya Director General na betwetwe enkomo na all right. Director General of the Ghana Education Service, Professor Kwesi Opokwa Mankwa ewo ahomano so. Prof Machen. Yeah, ni Adekye. Afisha panso. Afisha na enye radio so nkwa na ehia. We super for so no hia papa. Prof from ameba. Me do echi ai. Central radio so ka na ka be o de be organize am yi. Nti wo kape na nka yi nyina. To the mema date na yetumi ya hwe. Mate. Na yetumi o machia. Ene otwa bo se mede nkra na brɛ se tamaso nti bese me enko. Na so ka ko ye na se yi nti no ye ma ya akọ. Yo. Ene ye ma ya akọ. Ye kon so ye be monitor. Ai. Ma makoti bi. Wo me do beto continental. Oh, mo na beto me na me. David. Prof no pay frɛ wa bɔkɔ. Ye nuanim teacher for so mo strike. Yes. Na most strike no eni nyina so. Yes. Na mpacho chechim kakra kire. Yo me ma wa chen me sanso ma wa chief oni agrefo nyina achi. Strike no eni nyina so te de ye kan. Yeah. The woman say maybe between 2012 and 2016 na emra na ewo abemu HSA say we teacher ni e fa nya teacher kwankwan public service mu na ye fa wa na wakafia ego ha ebeka ansa na ba emu mabawia na emra ne say bosumi mi ansa pena ebetia Prince enti aban say you bet me atua no nti bi ho awaye adwuma be afi enso bosome mi ansa na ye ma no ho pe obi so ho aye mfi yufi mi no obi ho ha waye bosome mi ansa obi aye bosome nan nkron bia tipa bia no so unu bosome mi ansa na bia ene na wo afa ho adi nemu waye bosome mi ansa abroso a bosome mi ansa pe ne de be ma Inti 2017 na aban foforo bai na teacher for the asemi baba tune na ohwe ma no si o we dey say mo case we be say inti aban so dey ento aso inti wanya ba oba ye ja dodo dia obesum say a council of obesum inti o ye say e be ye ho adwuma na sambe no na say ne say so we are bosumi mi ansa no se eba ne se bosumi mi ansa no kwa ebetua bia broso a na ye se audit service for hwehwe oniema no mu ansa na ye hwehwe unkrata appointment mo ne se niema ansa no ma audit list no aba na ye de atua na ban ye se obetua nti no ye hwe oniema mu ye bia na ye kama na ye atua se me no kata sisi na omoye beye 120,000 omo se asemwo omo pay ho a ebi o ha entua ni bi kra obi o ha ye se atua bi enum ne ade akese adam no mo ache asisi ya ka say no ebu beye 90,000 plus bi etumi ahwe omo niema no nyina ma ye ho se eye esese atua ana sensese atua obi o ho no mo a se eye nkrata se ntu be obi o ha na ne nsa nka nkrata no se ma so inti genuinely no odeneka enso ne nkrata ama ya aban sika akwaje ntumi mfo ano ta ankonkoje obi so ho no mu a mre na che ninti no ono ya o si o ye tua
your family no di be dia infi mi no ansan ye fam aye tuameka enso de nkrata be ba be hwemu no na dia di be bosumi nsia nti ya de eso tua na ye be bosumi miensa nti akukọ okonu nyina na se me no kasa sisi e no nipa be 87,500 dia almost be 90,000 na ye share out of the 120,000 if 2017 eba be pim sisi a me no kasa ye tuo musika nyina ama mo obi o de ka bia ye pia ma enti akabia se oha na se audit service for na de ba na controller for so ka no mo so de abraye se mo mo atiri mayen ampani ampa nkofo we ka ho na enti bia be na nsen mu na omode controller for my list be be in fact 9th November to be precise on my list be 1,800 be GS mo na nkofo so mo ye mo staff nti mo mo atiri mayen ne ahwe na ye boy tiri no hu se o enchiwanchiwa bebre bi wo enti no ye ni union for na hia ye ni controller hia ye ni finance for hia ene enchiwanchiwa wo msi ahwe yi a ye tua e den sam de ba e se de America no do ho aye djuma bosome e bia enkron ni akwa no bosome mi no de obi nso aye bosome mi no ni akwa no bosome enkron de enti wo aye bia ye tua na de akobro so ne de mi gidi se ka onya ne sa ka abemo ba wo nso awusu ye tua won san kan sika no nso beba aba be ka se ye ntua oka ana se ye sisiu enti na ye se ye hwem ye ne omo adi ho nkita ho ne ade a na ayi labor for nso se we labor semti labor for nso hia omo pant labor for fremiti ema me lieutenants ni bi ne omo koye ene unions no koye omo ko du ho no unions ne so omo mpe presentation bi ade bi eba mo se presentation de de agi sika enti na de chios na ndam you no so na ya ka se efre omo ne church mu chire omo se me office wa American headquarters ma mi bi wo ho no mo a oye secretary ni dia balis no mo se oye watchman ewo ema sika ese na nim no ono yesi 58,000 no aha oye watchman na sabi watchman kwa sampa na so oye watchman yes me a director ya me no ka say samre no nyina no se na no ho na se me pay ama ne me kwa me dia no me ni se bedu sa sika no so enti edidedi musa na se de me ka na nyese omo a abroso no nko ebi nso wo ho no mo a obi wo kra ni dia abem enso na ono na yese onya sika no obi nso wo ha ni dia abem enso na nya ono yese onya sika ya free bi no mama bon mo akasa man undertaking so ampa me de me nka ho bi obi nso aba o se me ka ho enso me dia ama enti sa ni ma we no ene mo on the second ye ni mo share ka cheche mu kire mo mu bibia kire mo ema enti mu no kra du bi no me ka so edin no de be ya na so mo ase ade no ye ni papa na ade no kra list am kan na we hen ni sa ni ma na so ye be publish eno ye didi ho nkoma na ekokosi se idu ba bi am so ene semba ne sa mo de ne ka mo fa mayen leaders no eno mo leaders se de bi we salary sem o de kokoma na se ni na ye kan se ye fremo face na mo kan de and second ne face enya de betumi a clear sa ni me in fact leaders no ba ko share that kind say ono de ogitum say only those who deserve should be paid. Only those who deserve should be paid. Leaders no ba ko kan Emma echosa can be bikra mo munya say hey aden are you in bed with management in the United States ni ade no ka so but in reality no nipa no so onye adwuma na ayesi tua ne ka dia mumye nyina ntu say esi tua ne ka but prophet ansa na beto aso no minim say sa exercise here ye de begina so de atua nipa kai one kasa wo kan controller and accountant general and Ghana audit service and eye na se sa na tia teacher for na sem mo kan say sa akuo mienu omo checks omo ye kire say omo aye omo adwuma nyina ye approve payment
nti yakoba ne san na hwan ne san kofa akira aferi o ka se bibi o sa discrepancies no wo man nti no mo sa asem no mo ngi ntum no no mo do mo adwin mu na akwa yete se sika na mbetua se de be ya betwentwan so nti na bia na aban kura ni sika da ho nti de sa de yentwentwan so ne yanka se discrepancies wo eni nti eno mo so mo ko sa strike no Matthias me pa cho 87,556 aban etua menyi ni 1,800 for no o musika no se ye ko musika no pa de esa aban tua aban tumi ne sika tua 1,800 emra wat me tua 87,500 nti bi na maka cho no e na meka cho so obi oba besia ono onye watchman ye so ye watchman obi wo hono mu a obehwe ne ye say ebi oye friend say ebi a AD1 ebi so ye director 1 so sa ne manema ne bi ewo na yentumi for 2 years hu bebe sa de ne yade ha che na be call the to be call controller hon controller say the omo no so the tie on the aba omo ombeka so wan yam cause me ntia le momo no de omo ye ne so mu wi a omo sa e ma ye bwet nti e bwet no ne hu sa de we say no enti emegidi se de ene ye ka no omo nyi ni se etisa megidi se de to abontin na so bia wo hu din wo be wo ampa medi ewo medi ni ombetumi aba ne atumi aye. Okay. As far as we are concerned, it's actually come there. A sika aban etwa to wa gusu a utua into co finance this year. Bring back your ring fence into money who asem. Anti prof say na no school placement by ya ho ba asem a musi nkonwa say obi a wo asem bia no onfa mra na within 1 week ye toto niam anyina yi nipa 1800 ye ntumi ensi nkonwa na ye nya no saa bi momo me pa to ye si nkonwa a omo ba. Okay. Ye fẹ́ omo obi o ha be fẹ́ no kra na o pension obi o ha o si obi tete niam an bebre so ayi gusu ayeye e na ade no se ni sitie no so wo ye na so hu ba akofo dia ye so ye ni so sa di no kokoma ayi controller for na o ayi omo obi bia se e se rerun e se o go through ade ni nyina bi won ti no se o ka se wa ye o ma ye du ti ma me fen koma omo na omo nya ya se du bia o de be ko bia me ji so sa eye ade ni nyina bi enti ye de ne se ye tumi nya 1,800 no kra na se bi ye mu dodo na se de koma omo so se de ya hwadu se enti no mo betumi arewa ne na afi mo tua sika na eno no ni omo aka ho ase me se de e ka no se de me ka no ye ka kire omo se so hwemu a sika be ye 11.3 million wo ha wa ga betua enko omo ye se ko mo no eho so ha ne aso ye tumi hwa ban sika ni 11.3 million ni enko nkutua ne sa e ma me ka se union fo na gitumu late na me ka se ye be publish no ko mo ase da bi me me publish ya tu ye bo ne ye ne mo ye wi a on ba be kan ho ba be hwe in fact on mu bia di kan ba ho no mo aba be hwe e ma nkofo e ba ye o mo choice ye nka o mo de o mo lete ba ye no o mo ba be gi lete no e kan ye e hu sa mpa nipa we asan aso ma si o tra de wo school we o so nka ho bi so ti ase enti ade a take time ka ye ni o mo nyina prince so fifth me de nya ile mo ye be se Christmas de mo sabe kana mo de adibo ya na chese prof said ye wo kan ntiase ewo mu no na chese enye teacher fo nyina na wo sa problem yi debi enti no sa strike na chese mo ko de amomu nuanom na so mo won ntiase di a na chese strike no hu nche da hia nya sa na ase kire kra enti na anope eja twabo mi ose makoji bi pe ya me de me pese me mo bi pe ya gaja sa me gaja sa me stremo me ye kra ebi eja hu se onko na ototo no soso bi nya to onko no na je be no so ne sa ka no ko na wo nya abotrema me okay prof anope ye beda ase pa ye be hwe teacher fo no ye bi se o mo se so mo was anti ase yi a ene na strike no eni hwe hi anope ye da ase Professor Kwesipo Kwama Nkwani no twetwe enkomo Director General Ghana Education Service. Me say enkomo yi mate. Yes, strike no is about legacy arrears.
na enye teacher for nyina na ade no kra na form ho saa na tie dia na yebisa se strike no ne fapem ene sen enya teacher for mpanimfo no bia no matwetwe nkomo no ye dan ho se ye ba ye beto an komotwe no so adwo ebo agye aye krado me hu so aye krado mu de mu hu ye oba mu be hu so aye krado ampa montwe ye ba sesi a